Kuba nokuthi ke akabingelele abazalwane bethu egameni lika Jesu Kristu. Ngiyabingelela abazalwane emhlabeni wonke nakuyo yonke indawo la kufinyelela khona wabuseko ubunzima radio station. Nginibingelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Olungaka omabuthelezi intokazi nje yale nyanyado endaweni enganyakekile kodwa uJesu emaziyo. Amen. Nkosi yami ngineyihlobo njalo enyanyado nasembabani angifuni ungasho. Hey siyabonga baba xa masiphume. Amen. Kunjalo siyabonga kakhulu. Nkosi yami njengoba ke nazi ke nani ukuthi ke isikhathi esiningi sesiliqaleke nje ngayo ke lo first part wethu ukuthi nje noma ngabe yini ongafisa ukuthi ke uyidlulise kubalaleli bethu ukuthi ke bayiqonde bayazi futhi ngamandla nje kaNkulunkulu mhlawumbe kuphileni kwakho noma nje into ezithile osuke wazibona nezinto mhlawumbe ezithile ongafisa ukuthi nje uzibeke phezulu kwetafula sizazi ngoNkulunkulu sizazi futhi kanjalo ngamandla kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi singene ezweni likaNkulunkulu. Yes. Mina nje okubalekile kunakho konke empilweni yami ukuthi zihloniphe izinto abazali bakho abaqalisa ngazo empilweni. Uyabona mangithi ngibuka impilo yami ngizoze ngifinyelele manje sengazo sekuthiwa uPastor Olungako. Yes. Sikhulele enyanyado ubaba wami wayethanda ukuphuma yovangela. And my usanomvangeli. Yes, enyanyado wayeqhubula ngespeak esikhulu. And mayevuka lapho guess ubana imvusa ekseni. Imini and nguthumbe ekhaya nobhici ngiyalifikile kimi I thought it was an abuse. Ubaba I'm only 7 years kodwa uvusa mina ekseni ahamba uselayishile ispeaker phezulu kwivene bovu aqala athi abathanda uJesu sondelani oh Jesus bese ethi engiyezi mic icula lapha ngikwazi nokucula vele ukucula ngiphiwa Nkosi Jesu ngiqaleke I remember the song I used to sing misile ngingane. Oh God. And kanti udraw ngalo iattention yabantu. And I didn't know, little that I knew ukuthi leyo nto ubaba kwakukhona imbewu ayeyitshaya empilweni yami. He was planting something. And manje khane ngibuka ukuthi yazini ubaba saw something nobody else saw. Azalanda uthumbu bekhona bonke abanye. Futhi ayingathi mayibachazela ukuthi yazini ngifuna uhamba nani because base bengeke understand. I remember I had usiswa moya semdala ngaleso sikhathi owayesesindisiwe vele. Kodwa baba chose me. And mina ngangayi understand leyo nto. Ngifike ngicula music crowd laphana mangithi ngiyazela ngiyazumeka athi vuka akulalwa uJesu ekhona mina ngakhula nginalento ukuthi uJesu ume khona akulalwa sokulala. So I was like you know what kodwa ngangayi understand ukuthi yini ngimncane ngivuswa kangaka. Yes. Noma ehamba ntamba makhamba ama conference before ashumayela wangithengela i-casual tone. Ngikhofoze phela nasenazi ama Roland amabele kwakuyincane kahle ngishaye banophapha mani bazalwane ngangifunda lapho kodwa ngishaya ngithi twi kodwa kwakhala and abantu basukume bonke masiye inkonzweni sasikhonza women night church and kwaziwa ukuthi nje ubuthelezi uzoqhamuka nothumbu wakhe isitubutubu sakhe. Little did I know ukuthi wayenza irap in ngaleso sikhathi ugcobo laqala laba irap in ngithe sengimdala sekwambulekile kimi insindiso nanini kwakhane kuba ugcobo olugcwaliswayo olwehlele ngaphezulu kodwa into yazala abazalwa wayizala lento kimi. So manje mawunginikeza enye into ngivane ngazi ukuthi what else must I do except ukukholwa. So yonke into umzali ngizokhuthaza nomuntu omusha ukuthi noma ngabe yini umzali wakho akwenzisa yona manje ungeke uyiunderstand kodwa one day you will realize. Mina kuze ngafaka istatus sami namhlanje athi mina I so wish kube bakhona babone the seed that they planted ngabe today badla the fruit kodwa sengithi no kubalekile ifruit yabo still exist and isifida abanye abantu. So kubalekile ukuthi noma umzali invest enganeni yakho you might not get it when kodwa kukhona abanye abantu that will benefit out of umntwana. Namhlanje nazi ngobaba wami uVB
phoyisa lashaya impama lingabheki umuntu My Jesus. libalansile shaya isiboshwa ngapha lisibuyisa kuJesu Oh, limlande ezonweni limlande ebugebengweni Limlande wayibalansisa Yes. yonke into nje futhi ehlonishwa nathi sisakherisha ubaba wethu indlela ayihlonipha ngayo kwenza ukuthi nabantu mangihambe enyenyatho basahlonipha kuthiwa abantwana baka VB. Abantwana baka VB. My goodness. Kodwa angithi nokubona isikhathi esiningi ukuthi isikhathi samanje esiphila kuso kuyenzeka uthola ukuthi abazali bayishifta manje responsibility. Athi umuntu awungeke ukhona uthisha esikoleni uzobona athathe responsibility futhi athi nothisha ka Sunday school uzobona kodwa ngibuka la ipower umzali ngempela esebenzisa ipower uNkulunkulu amnikezele yona to teach, to guide, to educate ukuthi hey madoda asinga outsource. Yey yabona leyo futhi naye ngiyibona ukuthi wayithathe kugogo. Yes. Ugogo khona iculela lisemagabeni okuhlabelela elanamavesi awu7. Bazi ngisho amagama okuhlabelela. Phela mina ngisobe church. Hayi ngiyakuvuma. Ngintombi SP. No. I give you. I know. Lalinamavesi awu7 lelo. Yes. Aliqala ugogo ibhasi yakhuphuka kufunde emalambule esikoleni. Yes. Liyakhuphuka ibhasi sewujike eClonis aliqala ugogo athi akhomntu waphuma ukuya esikoleni kungathandwa zwakhe. Aliqala ivesi lokuqala usho ukuthi awumananzi ibhasi lanyuka. Ulizwe lishaya i-turn around eClonis ugogo usashaya ivesi lesithathu ngalendlela yogogo. Yo le donsayo. Oh sihlangene. Sihlangene. Idluli yakho. Izidluli. Uvana ukhohle. Mayiqeda usazothandaza. Ashaya ungilozi kaThixo yabhabhaza. Yo. Same thing nantambama. Yeah. Uzozuzumeka ugogo ethandaza. Kodwa akakutholwe uzumekile ethandaza. Uthatha uswazi lakhe ulibeka la eqolo. Bese yakulanda. Mawuthi ushona ngapha kuleli khona athi wayala ngakhona. Uthi uya ngapha athi laphuza kancane wawuvana ume ngoba wovana uthi nangethi ngiyalaya ngakhona azaza kushaya ekushayela ukuthi ulaleleni uthandazo. So there was so much that my parents ethu nogogo abakutshala. So nje mina angazi ukuthi umzali ongathi ushift responsibility. We've got something that we have to do. Namhlanje ngithi noma kwenzekalani nginazi izinto engikhumbulayo that abazali bami ababezenzile empilweni ababezenza ngiyelazi khona umaye emakulo angathandazi avana amakhala kulo. My God. And things izenzeke. My God. Ngazi mina kugula omunye umama oyefaka ukhonkolo umama waqala nje iculo lakudala ngoba wona amagama ehlabelela alithi izwi kaJehova selizwakele ezizweni zonke lwaqhuma ukhonkolo from phezulu ethangela ophuma pha ehlabelela just that song. So kunezinto engizazi ukuthi mase ngihluleka ukuthandaza I engage into song. Isong lizongenzela something. So kunezinto mina noma ungathini ungathatha konke ngishiye nje noNkulunkulu nokukholwa kodwa kuba abazali bami bazange bayenza leyo nto bayiphila futhi until the last day yokuphila kwabo. So nami ke ngase ngithi the bed has been passed on. So nami ngire responsibility kulungaka wami to pass on the bed. Whoa. No, inamandla ngendlela ongakazi uyibone. Kuyashisa already studio siyaqala khudumele angisafuna ukuyimosha lento. Ngicela ke singene ku part 2 wethu la sizodla khona. Sizothola khona amazwi aphilayo from ke kumfundisi wethu osihambele umfundisi wethu Olungako. Ngagcina njalo ukuthi umfundisi akabizwa ngegama. Abayinkathi zokugcina. Siyabonga over to you ma. Yebo ngiphinde nginibingelele nje abazalwane ake siyeni ngokukhulu ukuphuthuma ezwini likaNkulunkulu. Sizovula lapha encwadini kaDeuteronomy uchapter 32 uverse 31. Ngaphambi kokuthi nje sifunde singagebisa nje amakhanda sikhuleke. Baba egameni likaJesu nasebusuku senkosi wena wedwa sengungqongqoshe wena wedwa obusayo wena wedwa futhi oyinkosi wena wedwa futhi omile kuze kube phakade elithi izwi lakho kodlula konke kodwa amazwi akho ayoma kuze kube phakade. Sibonga ukwazi ukuthi nguwe kuphela onguNkulunkulu nakulesi sikhathi bekhona abanye bemisiwe kodwa sibonga ukwazi uNkulunkulu onjengawe uNkulunkulu ongaguqukiyo
uNkulunkulu ongasekelwa ozimele yena luqobo thatha udumo nasebusuku moya ingcwele sisazozwa izwi lakho alidudulo umoya ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Singaqala ke sifunde bazalwane kufundeka kanje uverse 31 I said Deuteronomy 32 uverse 31 kufundeka kanje ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu oh Jesus nezitha zethu ziyakubona ngicela ukuphinda ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu oh God nezitha zethu ziyakubona ake sibuyele emuva uthi kufika kanjani ukuthi kuze kufikeke kule verse leyo uma sihlehla abantwana bakaIsrael sakhumbula ukuthi babephila eGibhithe and eGibhithe lithi kaNkulunkulu babephila ngaleso sikhathi after deal kaJoseph no Pharaoh babephila kahle kodwa kwathi makuthatha inzalo kaPharaoh yayingayazi idile yayikhona kuPharaoh noJoseph yena wabona isizwe esikhulayo wayesaid the more bekhula laba one day they will attack us so we said the best way asibafakeleni ubugqili baqala babaphilisa kanzima kodwa khona isimanga ngenkathi beqala bebaphilisa kanzima babanda God benkathi benikeza umsebenzi owawutough babe uphusha futhi kodwa baqhubeka benzeni bande lokho kusho ukuthini kwesinye isikhathi kunezimo ezifika empilweni yethu zingathi ziyakucindezela no zizo increase zizokhulisa momentum yakho zizokhulisa even your territory zizokhulisa even amandla ngoba kusizona zonke izimo ezakithi kuzosibulala so ngenkathi bandisa ijokwa phezulu kwabo banda and wazwabuyela futhi inkosi yathi nokwenzakalani labantu banda the best way asibulale abantwana babafana mabesaqala nje bezalwa nina abatetisi makuumntwana ozalwa ilaba babulala uNkulunkulu wangenelela kubabelethisi bahluleka ukwenza lokho baqhubeka abantwana bakwaIsrael then inkosi yabuza ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngithe babulawe badaba mama no kusinenkinga sithi sifika labantu banamandla basuke sebeyikhiphile ingane bayibeka phansi ukuthi kwesinye isikhathi isitha sithi sikulindele la kanti ngenhla ukuthi usube kunalento ekade silokhu siyenza empilweni yakho sa activate amandla sithi sizo attacker kanti kade wena uqedile oh God yes because ezinye izinto obunye ubuhlungu buyasiprepare ukuthi when mase kuyisikhathi sokugadla sigadla like crazy so baqhubeka banda then siyasazi istory la kuze kufika khona ke uNkulunkulu ethi uzwile ukukhala kwabo uzile ukuzobakhulula and masikhuluma umoya iqhubeka moya iqala eqaleni le ndaba yomntwana bakaIsrael babengazwile utho ngokulo they never knew anything about him khonto nana banikeze igeja nokulima nemfuyo they were number 1 so mase bephuma la eGibhithe sekufike lesikhathi sekudlulile ishawo nani bephunyiswa ke eGibhithe ingolosi ibahola ngaphambili bayaphuma bahamba itshela ukuthi na bravo ukunhlupheka iphelile siyapi eKenani baphethe amagolide baphethe imfuyo baphethe konke bajabula ukuthi siyaphuma siyahamba guess what in no time Pharaoh changed uqondo wakhe move what no asikwazi let's pursue them and mabeqala bebalandela izigi neinqola uIsrael wazizwa kodwa there was something uNkulunkulu avana yenza ingelosi yayibakhiphile ihamba phambili yashintsha direction yasiyahamba yayohamba ngemuva and mayisihambe emuva yayisikhuphula momentum yabo lo wayesekhathele wayemangathi sengihamba kanjani kanti there was an angel manje eyesimpusha nawe endleleni yakho ukuze uthi namhlanje cha kongathi angazi ukuthi leyo nto ngiyenze kanjani no there was somebody hey amazulu ayishintshile idirection wena walindele azohamba ngemva kwakhe akuphasa la usuphelelwe
khona amandla push athi continue because lokho kuza ngemuva it mustn't get you. And in the time lokho ingelosiza babona abaqhubeka beza bese no the best way uNkulunkulu ake ngilunguze ngisefini ngiyibuka impi le ephesiwa abantwana ngizothi namhlanje noma ngabe yini ekulandelayo relax uNkulunkulu kade ihlolile futhi wayibona waqeda ngalempe ekulani yebo ingqola ziyakhala yebo amahasha ayagabhula yebo konke kuyezwakala ngiyacabanga ukuthi amabutho mayelandela sekhona nezisha esuke zisho ziyezwakala kodwa engikwaziyo kukodwa abakulandelayo abakulandeli kalula ngoba lithi zikaNkulunkulu then wase enza ukuthi ayizinqola zikhumuke amasono wakwahamba ngemoto uma ngathi isondo liphantshile uthi noma uqhubeka sokugicizela it means nokukulandelayo kukulandeli kalula. So sometimes thina si concentrate ukuthi kukhona into esilandelayo no whatever that is pursuing you ayikupursue kalula ikupursue with difficulty kunzima nakuyo. Sometimes uzocanga wena no relax kunzima nakuyo. Oh Jesus, yes. Ayikulandeli kalula uNkulunkulu angeke avume ukuthi kukulandele kalula. Kuzokubulandela kona kodwa nakho kuyasokola kukulandela kuyagexezela. Yes. And maqhubeka noba nempi ibe namandla ibe nenkani khona kugexezela wesethi uNkulunkulu phela nguNkulunkulu mina ake ngisuseke manje ifu ngiyolibeka ngemuva ngisithe manje okumangazayo uIsrael awuzange ubone ukuthi ifu seliyisithile impi lalizwi izigi lalizwi imsindo kodwa abalandelayo babengababoni. Ngizothi unoma ungezwa muphi umsindo abakuboni kodwa press on noma ngabe lento ekulandelayo ikuboni you can hear the sound kodwa yona ikuboni. Yes. Naye ingagcina ukuthi ushone kule direction kodwa ayisakuboni. Ngizothi makukhona into ekulandelayo ayikuboni. No wonder usavuka nakusasa nangakusasa ungafanga ingoba ayikuboni. Ngoba ube beyikubona ngabe ufile. Nkosi uJesu. Ngoba futhi kube beyikwazi ukuthi ungakuphi ngabe ikutholile yaqeda ngawo iyakulandela kodwa ayikuboni. Because kunento uNkulunkulu aseyehlisile. So mayilokho iqhubeka lento ihamba then laba baya realize but no. Kukhona into eyenzakalayo la. Yes. Idwala labo. Oh Jesus. Ngazi uthi alifani nedwala lethu. Nezitha ziyazi. Ngoba bona babazi ukuthi mabaye empini abaseGibhithe before kuhlasele kwakufuneka kutholakala indawo ezoba negquma noma ezoba namawo ukuze mabephonsa imitsalo bayiphonse bese beyaqasha bevika imitsalo eyayizoba iphonswa back yilabantu ababahlaselayo. So babazi lokho ukuthi funeka nabo bathole ini idwala makuzoliwa. So uNkulunkulu ubakhipha lapha uIsrael ubakhiphe engozini kodwa yobafaka kwenye ingozi nantu ulwandle olubofu. Sekuyingozi ngapha ingozi ngapha. Enabo bayacabanga ukuthi manje kwenza kwesisikhathi kuyafika leso sikhathi mfowethu uthi uyahamba endleleni ubona ukuthi hayibo kwangazi ingozi emuva ingozi ngaphambili kanti uNkulunkulu uphi. Relax child of God. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi enze izitha zakho zishayisane ngamakhanda because wayefuna kuhlangana impi nolwandle zitholane phezulu bese yena emthatha uIsrael amfihle ngoba uyilidwala yilapho kuvela khona ukuthi idwala labo alifani nelethu because babexakekile ukuthi thina elethu siyasithi elabo elinjani leli sabafuna sangabathola baqasha kanjani then they realize ukuthi ngokuba idwala labo alinjenge idwala lethu. Ngizothi nantamba uNkulunkulu wethu akafani noNkulunkulu abanye abantu abangabakhonza banamehlo kodwa ababoni. Uma kube ngeniswe emlilweni abanye abayiplang bayasha thina wethu uyiConsuming fire mayengena emlilweni umlilo uyathula noma amalanga bangangakanani kodwa ukushisa kume ukuthi tu because owethu uNkulunkulu akafani noNkulunkulu singaba lonke sonke noNkulunkulu kodwa wethu akafani.
wehlukile ikho kunemhlabele lethu yena wehlukile because uNkulunkulu omangalisayo amen zonke zethu uyamangalisa ngizothi qinisela until izitha zize zivuma ukuthi uNkulunkulu wakho akafani noNkulunkulu wethu asike sikholweleni ukuthi abantu bazibavuma ukuthi idwala lethu alinjengedwala labo noma ngabe sekunjani endleleni simele lokho ukuthi until bazibabona ukuthi idwala lethu alifani nedwala labo onke amadwala kodwa awafani because elethu lisivikela noma singacabanga ukuthi sivikelekile awabo kufuneka bazibayongena kulo elethu uthi uhamba because lona liyazi ukuthi now sekufuneka ngivikele can you imagine behambe ehlane nje kufanele kushintshe ifuli emuva lisithe ifuli emuva baqhubeke bahambe bathi bahambile inqola ziwe ngapha nangapha kube ngazi ukuthi kwenzakala kanjani kodwa babezizwe iziki sometimes iziki ziyezakala my god kodwa ngizokuqinisa nje ukuthi whatever ukulandelayo akuboni ngenxa ukuthi idwala lethu alifani nedwala labo sizophila isimo somnotho sinje basibone sistrive yindaba idwala lethu alifani nedwala labo bazomangala ingane zethu zisurvive ezikoleni ezinye ezihayize left and right and center yingoba idwala lethu alifani nedwala balahlekelwa emsebenzi left right and center usale yindaba idwala lakho alifani nelabo soqiniseka ukuthi you are rooted wakhele kuleli dwala lehle elinguKristu ngoba liyabonakala when the times zinzima libonakala kahle phela noma wakhe noma ufunda le scripture sithi abantu abawu2 bakho omunye kwisent omunye wakaphe kwedwala mabe kusakhiwa kunalutho mangakafika umoya akubonakala ukuthi ubani owakhe endaweni eright kodwa when troubles and everything they comes yilasibona khona ukuthi ubani osafe osedwaleni so ke kubalekile ukuthi yakhelwa edwaleni ngoba elethi idwala alifani nelabo nezitha zethu okumnandi nezitha zethu ziyazi ziyakubona no wonder ukuthi makwenzeka ingozi la mangabe ngisetaxini ngabe eDexini bayaqala babuza ukuthi akekho nomfundisi la ngoba ba realize ukuthi now sekufuneka elinye idwala oh my god singafanana kodwa manje sesidinga omunye umuntu ngoba lekhona elinye idwala elingcono elikwazi ukuqashisa umuntu my Jesus noma isimo sesinjani yonke indawo noma bangaqholosha bathini kodwa bayazi ukuthi idwala lethu oh my god alifani nedwala lapho futhi izitha zethu hayi ukuthi ziya acknowledge ziyakubona it means they can see sometimes zingenza umathanda zingathi ziyatanasa ziyakubona uhamba nje makumfoka amachibane bayazi ukuthi idwala labo alifani lakho ngihamba nje stratting izintokazi yakethi abangazi ukuthi ngiyakhola bayazi ukuthi idwala noma bangangichallenge bayazi kodwa idwala lakhe isosi yakhe ayifani neyethu la emekhona kufana la thina simekhona because lokho kwami kwenza izinto ezingenzeki kolabo owethu uNkulunkulu uthi okungenzeki kubantu kimi kuyenzeka futhi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha noma engabe isimo ekade simele singilimaza sishintshe sibe isimo esizongibusisa mawubuka uDaniel wathi phansi emphandini weingonyama kufanele ngabe ziyamnqaka ziyamudla kodwa zamshielda ngoba idwala lethu oh Jesus alifani lenza ukuthi likhoza noma yini ukuthi responde liyafika lishield bangazi yikho lo wambuza kusasa hey usinde kanjani wathi hayi uNkulunkulu uthumelile ingelosi yakhe in other words lehle idwala lafike lama lathi no lions you can't lama between appetite nomlomo webhubesi idwala
Yes. Kwavene kwasekuyama konke. Yes. Because that Idwala lethu malifika likhola into order. Oh everything. Jesus. Yes. Bengeke balibona mabesakulandela kodwa maselifika they realize because mawuyibheka lempi ya realize ukuthi hayi uNkulunkulu wabuya abalwela sibalekeni kwase ku late because they realize ukuthi no Idwala labo anjenge lethu asibayekeleni uNkulunkulu wakhe uyamlwela so kwesinye isikhathi thina yikho nje uNkulunkulu asinakulwa thina siyamkholwa nje kuphela. Hey kunomhlabeleli manje osecilo ngathi sengikhishiwe odakeni ngibonga ngimi edwaleni so hey kubalekile ukuthi umephi My God. stand on the rock My Jesus. noma ngabe zikhona ezinye indawo but stand on the rock God. because the rock eliuKristu alifani namanye amadwala liyashintsha uma ungena emlilweni liba yi-consuming fire. Oh God. Uma ungena emanzini liba yi-escape and make you to float. Uma kunezimo ezidifficult ufela ikhere futhi. Uma kunguphelelwa amandla lifela irecharge. Yes. Idwala yabona le dwala lethi ngempela alifani. Awubuke nje abantu abakhonza ezinye ithixo. Mina ngeke ngabuka angifuni ulisho lelizwe kuke kwafika imvula eziningi. Oh uNkulunkulu. Ngababona bebathwele bewela nabi imfula. Labo uNkulunkulu babo lelo madwala ababebawathwale. Kanti akusiwona amadwala afike abafihle ibona afuneke abafihla wona lamadwala. Kodwa lethu kwesinye isikhathi without even calling on ngoba uthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi abana kungibiza. Uthi ngoba mina abami ngiyabazi. So leli dwala lethu liyasazi. Lisazi noma sesentlupheka lifike lithi okay let me ngiveleke manje ngidwa let me shield umntwana wami kulesi sikhathi. Kwesinye isikhathi kuningi esivikeleke kukho asazanga because idwala lethu lifela sivikele. And abantu uzozwa ngabo after a year ukuthi hey yaze nakaona ngathi bowungilandela na hayi ngake ngakuzama no usebonile ukuthi idwala lakho alifani nedwala lakho nezitha zethu ziyakwazi. Ngizosho njalo nje ebusuku ukuthi let us build on the rock. The rock is Jesus. Alifani nelinye idwala. Izitha zethu siyabona. Amen. Siyabonga kakhulu kumfundisi ngamazwi aphilayo ngamazwi